sada, kasnije napravio svoj. Sul ristorante mattina per fare la spesa. No, io sono italiano, però sono qui e mi sono innamorato. Sposato. Persone che conosco di fuori lo Scina. Puno svega kaj izličaš, kako se neki dinar skupi, a u njemu je to valjda ispod časti, nemam pojma. Odlučila sam u ovom videu isprobati 3 nove stvari koje su pa ne nužno nove za tržište, nego prvenstveno za mene. Radi se o slatkišima i to isprobavanje bude bilo raspoređeno po cijelom videu, tako da si napravim, ajmo reći, neki balans u videu unutar sadržaja. Međutim, mislim da ga ne budemo uspjeli napraviti jer ima previše hrane, ali eto kaj tu je. Uglavnom, prva stvar koju budem isprobala je ovaj Knoppers sa kikirikijem. Naime, ima i original i ima od kokosa, i od kokosa je također novi kao i ovaj s kikirikijem. Međutim, ja kad sam kupovala to u Milleru, ja kokos nisam vidjela, tako da sam uzela samo ovaj. Uglavnom, ko je klasičan je, samo normalno ima kikiriki. Moram priznati da su ove Knoppers bars baš jake i bogate čokoladice. Baš su bombastične. Zbog ovakvih by the way stvari video zato tako dugo pa ne može doći na red. Jer, kao što sam rekla, nisam htjela potvariti odmah sve samo zbog videa. Nego ću otvariti ovako kad mi se ne šijelo. Ali danas sam rekla da moram otvoriti jer tak video ne bi izašao do Božića. A i nisam htjela otvariti bez veze jer stalno imamo nešto slatko kući za pojesti. Tako da onda sam radi to jela. Sljedeće što ću isprobavati je ova čoksa. Radi se o varijanti sa šumskim voćem i žitaricama. Jedna od dviju koje su nove, druga nova je slana karamela, a u principu sve varijante zajedno s ovim novima imaju nove fora omote. A obična je, nema ništa. Ja sam mislila da bude iza onak žitarice, međutim nema ništa. Ko da jedete običnu čokoladu s jagodom, baš je bezvezno, baš sam razočarana. Mislila sam da budem nešvrskavo neke te žitarice, da budu se osjetile, međutim eto, baš je razočarana sam naprosto, to je to.
Uzmite u obzir da sam ja tek na početku, pa kao ne izgleda baš da sam nešto ekstra pokazala, ali s obzirom da ja nisam baš ljubitelj sporta, uopće kad sam se krenula s tim baviti je super. Treća i zadnja stvar koju ću isprobati jesu Reese's kapovi. Uglavnom, ja mislim da sam zadnja koja ovo isprobava na planeti. Mislim da su ovo već svi isprobali, jer je ovo već samo na našem tržištu jako dugo, kamoli negdje u Americi ili negdje u svijetu. U ovom jednom se nalaze 2 kapa, odnosno 2 te košarice. I ovo dosta puno košta, za 2 komada koštalo je 8 kuna, to je kupljeno u Milleru. Da, ajde. A malo je rastopljen. I dobijete ovak, uglavnom dobijete dva ovakva kao košarice i obložene papirom. I sve miriši po kikirikiju. Prepuno je, odnosno bogato je s ovim kikirikijem, slano je, ali taman nije previše, tako da je ovo jako dobro. Ali nekako opet mi nije to, ja sam očekivala više, nemam pojma. Mislila sam da bude nešto tekuće unutra, ali neki komadići. Ovo je ko nekako, ajmo reći, pasta, ali fino je. Danas su mi stigli čarape koje sam prije 2 dana naručila sa Zalanda. Nadam se samo da su dobrih količina, pa su imali neku tablicu čudnu koju ja zbilja nisam skužila. Tako da nadam se da nisam krive veličine naručila. Ok, mislim da nisu krive veličine, ali su jako velike, to je visoke. Dakle, radi se o ovim 2 neke plave nijanse, zelena, žuta, narančasta i crvena. Užasno su debeli, ja ne znam, ja sam to mislila na starke nositi, ali nemam pojma kako to ispalo. Ono kaj je zanimljivo kod ovih čarapa, kaj je jako čudno jer su došle sve zajedno u istom paketu, je da su ove crvene nešto veće od ovih ostalih, znači ove ostale su mi taman, a osim toga u njih sam uljevala najviše nade, ove su mi se najviše možda svidjelo od njih svih, ali mislim da budem ipak ove najviše nosila.